Namakuru atugeraho nonaha namakuru akomeye cyane namakuru mabi cyane ariko ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB izingabo z'u Burundi zongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo koma 23 zitunguye cyane ikazitera mu barracks ndetse abivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari cyangwa se bari bakambitse abenshi bakunda kwita mu nkambi aha niho iki gitero cyoherejwe ndetse biza kurangira 23 ihatangiye isomo rikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya FCM 23 basa nabariye karungu ndetse bashaka kwiyumura ku ngabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu ni igitero gikomeye cyane cyerekeje neza mu birindiro by'izi ngabo mu birometero bigera kuri 3 gusa uturutse Poezero abasirikare b'u Burundi basanzwe ubwo bari kwitegura ndetse kugira ngo bajye gusimbura bagenzi babo bivugwa neza ko bari ku burinzi ariko kandi izi ngabo z'u Burundi zasanganywe bimwe mu bikoresho bitandukanye abivugwa neza ko 23 yamaze kubyibikaho hari mwimbunda ntoya ibikoresho bitandukanye bivugwa neza ko byari byoherejwe na leta ya Kisekedi guturuka ikinshasa birimo bote ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bifashisha mu ngendo zabo za hato na hato bitewe nuko no kwa buriya butaka bwa Kongo ibintu byaho ndetse biba bisa naho bigoye bitewe n'ubunyerere ndetse n'ibindi bigenda bihura n'abasirikare mu nzira 23 yigwijeho imiguru igera kuri 60 ya bote nkuko bitangazwa iyi yayikuye muri iki kigo cya gisirikare aho abarundi bazambuwe batarazikoreshaho na rimwe kuko byari biri kuvugwa neza ko hategerejwe umukuru wabo uza kuza kuzibagabanya amakuru kandi aremeza neza ko 23 mu muvuduko udasanzwe mu gutera iki kigo cya gisirikare kibarizwa mu ingabo z'abarundi bivugwa neza ko izi ngabo z'abarundi zambuye byinshi cyane biri mu intwaro ziganje mu intoya ibyanatumye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi batunguwe birukanka bagasiga iki kigo ndetse abandi bakaza kuhafatirwa mpiri n'iki kiri gutuma 23 iza gukoresha izi mbaraga z'umurengera benshi baravuga neza ko iki kigo cy'ingabo z'abarundi cyagerereye mu birometero birenga bibiriho gatoya uturutse mu bice bya Poezero ariho havaga ingabo nyinshi cyane zijya gutera Minembwe ndetse zigatera ibice bitandukanye birimo ingabo za MRDP twirwaneho aya madubi z'ingabo z'abanyamurenge zikomeza kugenda zihagarara zirwanaho nkuko zaniyise twirwaneho ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa n'urugendo rukomeye cyane benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda nyuma yuko bivugwa neza ko 23 yamaze kugenda ibamenesha ibohereza mu bice bitandukanye amakuru kandi aturuka kuri ubutaka bwa Kongo aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 kandi atari hano gusa cyagabye igitero bitewe nuko cyari cyamaze kuba n'igifunga umuhanda cyangwa se kuba nk'igifunga mu babarire umuhanda uturuka mu bice byagombaga guturukamo ikimeze nka ramforo cyangwa se umusada ubufasha ubwo ari bwo bwose buri nka backup kuri izi ngabo zacucumwe benshi bavuga neza ko 23 yisanzuye muri kampu igacaka zigasaka buri kimwe cyose abari bahari bari bamaze kwirukanka abasigaye bemeye kumanika amaboko kuko babonaga ntaho gucikira basaga n'abamaze kugotwa n'izi ntare za Sarambwe inkuru kandi zikavuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 itakoze iki gitero hano ngo ihiti hava ngo igende nkuko byagaragaye yahise higarurira aho kugeza ubu hatakibarizwa ibirindiro by'ingabo z'abarundi cyangwa se n'ingabo za leta ya Kongo wazarendo n'abandi bakorana ahubwo 23 yamaze kuba yahashinga ibirindiro ibikoresho byose byakoreshwaga n'izi ngabo 23 ntabwo byigeze bigora kugira ngo ibe yakongera kubyigarurira kuko ba nyirabyo bari bamaze gushwiragira birukanka amasigamana benshi bati noneho se Minembwe yabigiye kongera kugira gahenge dore ko ibitero byinshi cyane byaturukaga ndetse byanapangirwaga muri kampu y'abasirikare b'ingabo z'abarundi ariko se abarundi gusaba habarizwaga kuko hakundaga kugaragara n'ingabo za leta ya Kongo wazarendo niho zavaga zije kwiba ndetse no kwica inka z'abanyamurenge bakaza kugenda bazitwara nkuko byagiye bigaragara kandi yahise hashyirwa ibirindiro bisa nkaho bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23 benshi bagaragaza neza ko uyu muvuduko n'umurava 23 uretse wa Bijombo nahanga hongeye gutanga umusaruro n'imbaraga zidasanzwe abasirikare b'igisirikare cya 23 kandi bongeye kugaragara bafite murare iri hejuru babyina ikimeze nk'insinzi muri ibi bice ni inkuru zikomeje gushengura leta ya Kisekedi ndetse n'ingabo z'u Burundi muri rusange hakurya igitega ubwo ndavuga muri leta y'u Burundi
igisirikare cy'u Burundi cyaruciye cyarumize ntabwo gishaka kuvuga neza ko ari abasirikare bacyo bafatiwe kuri ubutaka bwa Kongo. Aha haraza kuza ikibazo gikomeye cyane, ni gute u Burundi bwihakana abasirikare babwo bagwa ku butaka bwa Kongo, dore ko iyo hagaragaye imibare y'abasirikare b'u Burundi baguye kuri ubutaka bwa Kongo bagenda bagasimbuzwa aminamba zabo cyangwa se ibiranga umusirikare bigasimbuzwa n'abo mu mbonerakure, maze leta y'u Burundi ikabwira abo mu muryango w'aba basirikare ko batorotse igisirikare. Ibikomeje gushengura imitima y'abarundi, bagiye babwirwa neza ko ingabo zabo cyangwa se aba mu muryango wabo batorotse igisirikare, kumbi baraguye ku rugamba. Aho Tshisekedi kandi akomeje kugenda ashuka perezida w'igihugu cy'u Burundi nk'uko benshi bakoresha aya magambo. Abasirikare b'u Burundi benshi cyane bari gupfa bakabwirwa neza ko batorotse igisirikare. Ibi byateje uruntu rukomeye cyane, aho bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu ashobora kuza kongera guhatwa ibibazo, ndetse bivugwa neza ko abasivile bamaze kurakara cyane. Abafite imiryango iri mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje guterwa inkeke n'ibura ry'abasirikare benshi cyane, ndetse abo mu miryango yabo bajya kubaza bakabwirwa neza ko batorotse, ndetse ngo ko batazi aho baherereye, ngo ko bagiye ku butaka bwa Kongo bagahita babura. Ndetse bivugwa neza ko aba basirikare b'u Burundi nabo bikomeje kugenda bibaca intege kugenda bagiye kurwanirira igihugu, n'ubwo intambara bisanzemo batari bazi icyo isobanuye ndetse badafite icyo barwanira kigaragara, bikaza kurangira bafashwe ngo nk'abagambaniye igihugu ahubwo mu gihe baba bamaze no kugipfira. Ibi rero bikomeje guca intege abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi abakomeje kugenda badahabwa agaciro na gakeya, maze perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza ko asa naho ashyize imbere ibijyanye n'indonkeze ndetse n'ibyo akura kuri ubutaka abihawe na mugenzi we utetse iki gihugu cya Kongo, adashyize imbere ikijyanye n'ingabo ze zikomeje gutikirira kuri ubu butaka muri rusange. Amakuru atugeraho ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Ni amakuru avuga neza ko FCM23 yongeye gukurirwa ingofero na benshi babonye umuvuduko ndetse n'ibitero bikomeye cyane yagabye ku ngabo za Wazalendo. Amakuru aravuga neza ko M23 yongeye gukindagura aba Wazalendo mu gitero gikomeye cyane bari bishoyemo, maze biza kurangira intare za Sarambwe zibahindukiranye aho kuba bakora advance, ndetse biza kurangira bakoze withdraw, maze intare za Sarambwe suko barasa umugenda biza kurangira aba Wazalendo abenshi baguye muri imirwano. N'imirwano yabereye muri groupement ya Bijombo, aho M23 yasaga niyariye Karungu ndetse yasaga niyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'amavubi. N'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa M23 wishwe mu bitero bikomeye cyane. Aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura M23 muri Plene, biza kurangira iki gitero kigwemwe umusirikare w'intare za Sarambwe ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko M23 isa naho itari kubabarira izi Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya M23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe Bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane, aho basaga n'abari kurimburiza Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa. Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa bazirambika hasi birukanka amasigamana. M23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga niho uburi buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro ndetse bisa nkaho M23 iri hafi aho, ahita afata izi Wazalendo, ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko babishimye cyane, ndetse bakagaragaza neza ko M23 umuhate ifite utazaba uw'ubusa. Nigiye benshi cyane bavuga neza ko M23 umujinya ifite bayiciye
gihe umwe mu basirikare bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti iryo ari ryo ryose uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umuranduranzuzi bisa nkaho mama 23 yari isanzwe irwaye izi wazarendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri grupome ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi wazarendo arizo zikozeho nyuma yuko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye mama 23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa mama 23 umwe, aricyo cyatumye mama 23 rya Karungu, maze izo wazarendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye wazarendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi wazarendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FC mama 23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo mama 23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima. Mubare w'abazarendo baguye muri ibice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FC mama 23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri wazarendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse mama 23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya mama 23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Poezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi mama 23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane, n'ubwicanyi buri gukorerwa wazarendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Bamwe barashinjwa gukorana na mama 23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba mama 23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Kisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya FC mama 23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko mama 23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guha mama 23 amahirwe yo gukomeza kwa advancinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo.
ni inkuru igezweho nonaha ikomeye cyane, ni inkuru benshi cyane yamaze kubatera ubwoba, benshi basa n'abamaze kwibaza uko biri burangire. Igisirikare cya FCM 23 cyongeye kuba gitera igitero gikomeye cyane, ubwo ni igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'abacancuro, n'ibirindiro biherereye mu mujyi wa Uvira aho benshi bita mu isantere. Ni agace gaherereye mu mujyi wa Uvira bizwiho ko ari agace kabamo muvoma nyinshi cyane ndetse kabamo urujya n'uruza. Aha rero biravugwa neza ko uyu mukuru w'abacancuro ariho yarari gucumbika cyangwa se kuba ariho yarari kuba nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse kugira ngo agende akurikirana ibikorwa byaba bagenzi be. Nimvuga umukuru w'abacancuro ntabwo ndi kuvuga umukuru w'abacancuro ku rwego rw'isi cyangwa se ngo mbe ndi kuvuga Eric Prince. Ahangaha ndavuga umukuru w'itsinda ry'abacancuro ryari ryaraje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacancuro kuhagira bagombaga kwitoramo umwe umuyobozi, ndetse bavuga neza ko bahagurutse bafite inshingano ndetse bazi ubuyobozi bwabo uko bumeze, ndetse na buri wese role azagira ku butaka bwa Kongo aho bari baje guhangana n'igisirikare cya 23. Umwe ndetse mu bakuru bivugwa neza ko ariwe wari uhedinze iyi delegation y'abacancuro bari ku butaka by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Aba ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya. Uyu bivugwa neza ko yamaze gucakirwa. Ibi byagenze bite kugira ngo uyu mucancuro abe yamaze gucakirwa kuri iyi nshuro? Biravugwa neza ko ku kagambane gakomeye cyane, bivugwa neza ko kagizwe na bamwe mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Benshi bavuga neza ko 23 yamaze kugira ubutasi bukomeye cyane ndetse no kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo abafite amapeti yo hejuru, bakaba bakomeje kugenda bagambanira bagenzi babo. Ibi byongeye kwigaragaza. Ni gute uyu mukuru w'abacancuro yaje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane mu gihe bamurindaga nibura hari hasigaye babiri, abandi ngo bahawe akaruhuko k'amasaha 5 nk'uko byagiye bigaragazwa. Akagambane gakomeye cyane. Uyu mucancuro yafashwe nk'uko bigenda bitangazwa, ariko 23 yongeye kubigira ibanga kugira ngo hataza kuza igitutu cy'amahanga, ndetse uretse kuvugira mu migani ndetse no guca amarenga. Nibyo byagiye biranga bamwe mu bayobozi ba 23 berekana neza ko bakomeje kugenda batsinda icy'umutwe izi ngabo, ariko nta official statement cyangwa se official announcement yigeze isohoka mu rwego rwo kwirinda igitutu ndetse no kugaragariza amahanga ko aba bacancuro bakomeje kugenda bagorwa. Inkuru iraturuka Igoma ivuga neza ko kuri headquarter cyangwa se aho twafata nk'umujyi wa Kivu zombi hariya Igoma hari ibyishimo bikomeye cyane, nyuma yuko bivugwa neza ko uyu mucancuro wafashwe ari umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero bya drone byagiye byibasira ibice bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hano yafatiwe. Amakuru akomeje kugenda ashimisha benshi cyane, barimo abaturage batuye mu Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi. Bavuga neza ko drone zari zarabazengereje uyu nguyu yari uzifitemo uruhari, ariko kandi abacancuro aho bagaba ibitero ahenshi by'umwihariko ahatari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'aho babagamije kurimbura aba baturage, babikora ku itegeko rya Perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze FARDC nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru rero aravuga neza ko uyu mucancuro witwa Elson bivugwa neza ko yamaze gucakirwa, ndetse uyu mugabo bivugwa neza ko ari umugabo w'imyaka 42 uturuka mu gihugu cya Rumaniya, yamaze gucakirirwa hariya mu mujyi wa Uvira mu isantere. Bivugwa neza ko ari akagambane kagizwemo n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu nguyu kandi yahise ajyanwa igitaraganya mu defense za 23. Bamwe bati ubu ngubu tuvugana ari mu birindiro bikomeye cyane bya za Bukavu, abandi bati uyu yagerejwe Igoma hameze nka headquarter. Uyu nguyu ubari guhatwa ibibazo ndetse ari ku kijyanye n'umuriro ukomeye cyane. Abandi bati 23 ntiyahita ifata izi risk zo guhita imujyana hakurya iriya mu rwego rwo kwirinda ko bagenzi be cyangwa se abandi mu gisirikare cya leta ya Kongo bashobora kubikoba mu nkokora mu gihe bari mu rugendo rw'amazi berekeza Igoma. Abandi bati nta n'umwe wamenye aya makuru, ntiyigeze atangazwa, ntawe ushobora kuza gutekereza ibi ngibi, maze 23 ifite inzira nyinshi cyane ishobora kumucishamo akisanga aho twafata nka headquarter. Abandi ariko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko 23 ifite ibigo bitandukanye bya gisirikare ishyiramo abo yafatiye ku rugamba, ndetse n'iyo ashobora kuba ariho yamaze gushyirwa neza aho bivugwa neza ko akiri muri bice bya Kivu y'Amajyepfo, ibice bigoye kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zibe zakinjiramo cyangwa zagiramo nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zitera ubwoba abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda batakaza imbaraga zo mu kirere, kuko byagaragaye neza ko izo ku butaka zo zisa naho zagoranye ndetse bisa nkaho zacitse nk'uko bigomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dukesha
kinyamakuru cyandikira ku butaka bwa Kongo ndetse Kinshasa cyamaze kuvuga neza ko bamwe mu basirikare bakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko tubikesha n'ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwo mu Rwanda byamaze kugaragaza amakuru avuga neza ko leta ya Tshisekedi by'umwihariko binyuze muri perezida w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto yaba yamaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo gutangaza neza ko ingabo ze zidashoboye no kuvuga ko zidafite ubushobozi bwo kurwana ariko ngo na Wazalendo ntizishobotse. Wazalendo ubwo zifite ubushobozi bwo kurwana ariko discipline n'ibindi ntabwo bizemerera kuba zihangana. Wazalendo zirashoboye ariko ntizishobotse, FARDC irashobotse ariko ntishoboye. Ibi rero byakomeje kugenda biteza uruntu aya magambo umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze, bisa nkaho byakomeje kugenda bigaragaza nko kuza guca intege ndetse no kwerekana neza ko igisirikare cye nta kamaro gifite, byatumye bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakaye cyane ndetse bamwe ntibashaka gusubira mu nshingano, bisa nkaho bivumbuye. Ibi kandi si ubwa mbere bibaho kuko umukuru w'igihugu cya Kongo yagiye abazwa impamvu yagiye ahuruza ingabo nyinshi cyane zagiye zifatwa nk'izaje kumuha umusada mu rugamba ahanganyemo na FCM 23. Ibi kandi byagiye bituma benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 bibaha avantage kuko Tshisekedi yagiye ivugira neza ko impamvu yagiye yitabaza abarwanyi baturutse imihanda n'imihanda nuko ingabo ze zitari zishoboye guhangana ndetse zikaza kugenda zihangana n'aba basirikare ba 23. Tshisekedi wavuga neza ko bafite ababafasha kandi ngo bafite imbaraga, mu gihe nawe yitabaje ibihugu birenga 5 akongeraho n'abacanco ndetse n'abandi basirikare bahembwa bubyizi. Aba bose nta musaruro bigeze batanga, ibyo benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kondisiyo gikoreramo kuzikoreramo bigoye ndetse bisaba kureka ubunyamwuga n'ibindi byinshi cyane kugira ngo bashe kugendera mu mujyi wabo. Ibyagiye bigora benshi mu basirikare barimo n'ingabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu ziri kuri ubutaka zikomeje kugenda zihahurira n'uruva gusenya ukurikije imibare y'abakomeje kugenda bagwa kuri uru rugamba. Namakuru agezweho akomeye cyane avugwa mu mujyi wa Uvira ho bivugwa neza ko hari gutegurwa igitero karabutaka, ari gutegurwa igisa naho ari meruka, ari gutegurwa igisa naho ari ubwira kabiri. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'abarundi, ingabo za Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi barimo abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye, aba bose uko bahurira ku mugambi wo kurwanya 23. Inkuru ziravuga neza ko bari gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora kwibasira ibice 23 isanzwe kontrola. Namakuru yamaze kujya hanze agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kumara icyumweru cyose gitsindwa mu bice bitandukanye uturutse mu kibaya cya Rusizi kugera mu bice bya Makabora, kugera mu bice bya Sange, kugera mu bice bya Kabunambo ndetse na Runingu, hose bakaba barahakubitiwe ndetse by'umwihariko ingabo z'abarundi zikagwa ari nyinshi cyane muri iki cyumweru gitambutse. Amakuru aragaragaza neza ko kwisuganya ndetse no kongera gukora strategy nshya z'urugamba ari byo biri kurangiza ingabo ndetse zisa naho zihugiwe mu myiteguro ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko izi ngabo bisa nkaho ziri gutegura ikintu kidasanzwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza, ariko benshi bakavuga neza ko 23 yatangiye gutegura ibitero yo ubwayo yo kujya kuburizamo ibi bitero biri kugenda bigabwaho umunsi ku munsi. Namakuru agenda agaragaza neza ko 23 mu bihe bitandukanye uko igenda imenya amakuru y'ibitero biri kugabwa ndetse biri gutegurwa kuyigabwaho mu bice ikontorora mu madefensi agiye atandukanye, ititegura ibitero byo kuyicubya ndetse ikaza gucubya iyi mirwano ibigiye kuba ndetse igacubya ibitero bigiye kwigabwaho nk'uko byagiye bikorwa ku bacancuro bateguraga ibitero bya drone maze 23 ikabasanga aho bari kubitegurira ikaza kubatatanya ndetse ikangiza bimwe mu bikoresho. Amakuru avuga neza ko izi ngabo gutegura ibi bitero bikomeye cyane bari kwiyegeranya begeranya intwaro. Ibi bishobora kuza gutuma 23 ifata umwanzuro wo kubasanga mu bice barimo, ibintu bishobora kuza gutuma humvikana amasasu menshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira ndetse hakaza no kuba habera imirwano karabutaka. Ni ibitero biri gutegurwa ndetse aho bivugwa neza ko ari ibitero bizaca mu bice bitatu, bimwe ngo bizinjirira ariya ku butaka bwa Poezero, ibindi bigerageze kunyura za Kabunambo bigana mu bice by'ikibaya cya Ruzizi, ibindi kandi ngo binyure Sange. Aha rero 23 mu rwego rwo kwirinda kuza gutatangiza imbaraga yangana n'ibi bitero, nyuma yuko amakuru yamaze kujya hanze ndetse n'abaturage bemeza neza ko izi ngabo ziri gukora inama zigitaraganya hari kwegeranyirizwa n'izindi ntwaro ziremereye cyane. 23 ishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kuza kwerekeza muri ibi bice bari gupangira mu rugamba kugira ngo ize kuburizamo ibi bitero bigiye
kuza bituruka mu bice birenga bitatu. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya M23 ibi cyabimenye mbere yuko n'aba baturage bose bakomeza kugenda batanga amakuru babivuga, hakaba hashobora kuza kumvikana imirwano ikomeye cyane muri umujyi wa Uvira, aho M23 iri buze kuburizamo izi operasiyo ziri gutegurwa ndetse ikaza gushwiragiza inatatanya izi ngabo ziri kwisuganya. Ibi ni ibitero ingabo za leta ya Kongo ziri gutegura, ariko bisa nkaho bari kubitegurana umujinya bitewe n'ingabo nyinshi cyane zimaze iminsi zipfa. Narabikubwiye ndetse no mu bindi bitangazamakuru bikomeye cyane wagiye ubona inkuru zigaragaza neza ko igisirikare cya Kongo kiri gutsindwa, kiri gukubitirwa mu bice bitandukanye nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo barapfuye mu minsi 7 ishize, aho M23 yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ku butaka bwa Kongo ndetse no mu bice bitandukanye agiye hapfa ingabo nyinshi cyane. Kabunambo ntitwahibagirwa, ndetse ku Bidegu ndetse no mu bindi bice bitandukanye ahagwa ingabo z'abarundi zanateje ikibazo gikomeye cyane hakurya Bujumbura, inama z'igitaraganya ndetse hongera gucicikana amatelefone, aho bivugwa neza ko izi ngabo z'u Burundi zapfuye ari nyinshi cyane ku buryo bitagombaga kwihanganirwa na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi barimo umugaba mukuru w'ingabo w'iki gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo, wicaje perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akamuganiriza ku bijyanye n'iki kibazo, amusaba neza ko bakabaye bagabanya umubare w'ingabo, nyamara byaba na ngombwa bakazikurayo bagasigara barinze imipaka. Nyamara Generali Evariste Ndayishimiye uteze iki gihugu cy'u Burundi ibi ntabwo abikozwa, ahubwo akomeza kuvuga neza ko bibaye ngombwa bakongera abasirikare muri iyi mirwano. Nyamara ibi ntabwo ari kubivuga, yirengagije neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cye bari kugomeza bagwa kuri ubutaka. Ahagaragaye ibyobo twakita imva rusange byagiye bishyirwamo abasirikare b'u Burundi bagerekeranyije, maze bakareba abapeti banini akaba aribo bajya gushyingura ku butaka bw'u Burundi ku munsi w'ejo. Ibi nabyo byongeye gututumba ndetse binateza imyivumbagatanyo, aho ibihe bitandukanye ingabo z'u Burundi ziri kuri ubutaka bwa Uvira zagiye zinafata umwanzuro wo kwirinda kongera gusubira mu mirwano bitewe n'uko bavuga neza ko batitabwaho mu buryo bwari bwo bwose. Kuri ubu ngubu rero bamaze kongera gusubira mu mirwano, aho bivugwa neza ko nibacunga nayo bashobora no kuza gutakaza undi mubare munini w'abasirikare nk'uko biri kugenda bitangazwa. Imirwano yo irakomeye ndetse iranakomeje mu bice bitandukanye, ariko ikiraje benshi cyane inshinga ni ibi bitero bikomeye cyane M23 iri kuvugwaho ko ishobora kubigiye kuburizamo, bishobora kuza kugaragaza urwokotsi rw'ibisasu ndetse na operasiyo zitandukanye ziza gukorwa mu buryo bwabo. Amakuru akavuga neza ko M23 niza gufata umwanzuro wo gukoresha uburyo bwa gikomando nk'uko isanzwe ibikora, ikaza gukora operasiyo zinjira ndetse zigatungura ku buryo bukomeye cyane, bimeze nk'ibitero shuma. Hashobora kuza kutumvikana umutekano muke ndetse n'ibiturika byinshi cyane, ariko nifata umwanzuro wo kwinjirana ibibaraga biremereye cyane, isenya irimbura iza kuba yagira ku birindiro by'izi ngabo. Abaturage benshi cyane bamaze no kuva mu byabo. M23 ntabwo isanzwe ikoresha ubu buryo bwo kuba yakinjirana imbaraga z'umurenge zishobora guhungabana abaturage, ikoresha operasiyo zitandukanye aho abakomando aribo bigaragaza cyane. Ntabwo turamenya uburyo buri buze gukoreshwa, gusa ibyari nuko bivugwa neza ko M23 nayo iri kugenda itegura uburyo bwo kujya kuburiza mu ibitero, kandi ko nibwo ingabo za leta ya Kongo zabimenya ko M23 iri gutegura ibitero, nabo barabizi neza ko itaba yicaye kandi badafite ubushobozi bwo kubihagarika, kuko batasobanukiye ndetse badashobora kumenya uburyo M23 iri bubikoremo, abiri bunyuremo, abo iri bukuremo amakuru. Ibi byose bikaba bidashobora guhungabanya intambara cyangwa se ibitero M23 iri gutegura, nyuma y'uko yamaze kumenya amakuru ko iri gutegurwaho ibimeze nkaho ari ibitero rurangiza biri buce mu bice namaze kukubwira bigera kuri 3, aho umugambi uri gucirwa mu mujyi wa Uvira rwagati. Inkuru rero ziravugwa neza ko aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo murare yongeye kuzamuka, ndetse niyo mpamvu bari gupanga ibi bitero, ariko bitazwi neza niba biri buze kugera ku ntego kuko bishobora kuza kuburizwamo. Ndakwibutsa neza ko M23 atari ubwa mbere ikoze ibi, ndetse aho yabashije kujya ku kibuga cy'indege cya Kisangani ikaburizamo ibitero byahaturukaga by'indege ndetse ikabasha kwangiza systeme z'abacancuro. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari uburyo budasanzwe M23 yakoresheje bw'ubwirinzi kugira ngo ikomeze kugenda ihangana n'aba basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacancuro bari bakomeje gukoresha drone bifashishije iki kirere bagenda bayigabaho ibitero mu bice bitandukanye. Inkuru kandi ziragenda zigaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bivugwa mu bice bitandukanye, aho M23 yatangiye kubona izindi ramforo
inyeshyamba z'ingabo ziri guturuka mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko no muri Kivu y'Amajyepfo mu bindi bice bitandukanye. Ariko kandi hari abasirikare babaye deployed baturutse mu gice cya Goma nk'uko bitangazwa mu kigo cya gisirikare cya hariya nk'uko amakuru abivuga Katindo, ahashobora kuba hamaze kuzanwa ingabo nyinshi cyane zerekeza ahangaha ku butaka bwa Uvira, ndetse aho bivugwa neza ko zije gutanga umusada bitewe n'uko hakenewe ingabo nyinshi cyane bitewe n'urugamba rushobora kuba rugiye kuhabera. Amakuru agezweho nonaha yerekana ibimenyetso bigera kuri 6 bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo bamaze bose kuba batanga order ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya 23 cyongeye gufata abacancuro 4, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro aribo bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagira kuri 4 bafashwe, 2 ari bazima, abandi 2 bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya 23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubutaka ari byo bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi 23 kandi yagiye ibyereka amahanga. Abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubutaka. Biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumaniya, abaturutse mu itsinda rya Burakawota bo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere kubera ko bagiye bicwa ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. Bivugwa neza ko aba bacancuro 4 bagizweho ingaruka zikomeye cyane nuko abasirikare bagomba kubacungira umutekano bishwe rugikubitana 23 mu gutegura iyi operasiyo. Benshi bari kwibaza 23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse navumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. Bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice 23 kontrolora kugira ngo baze gukora amakoordinate ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. 23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo 23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodona ndetse banapanga ibi bitero. Aha rero niho aba bacancuro 4 bafatiwe, 2 bahita bicwa, abandi 2 barafitwe na 23 mu kimwaro cyinshi cyane. Benshi baravuga neza ko 23 yari ikwiye kongera kuberekana kuko ku munsi ubanziriza ejo yari yafashe abandi bagira kuri 6 ibafite ari bazima. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho 23 yatakaje abakomando bagira kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza kuko abacancuro bose barafashwe bagira kuri 6 ndetse ahaguye nyine abasirikare ba 23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma 23 ikomeza kwa advancinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano
mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko M23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana i Goma bose akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo M23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara M23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe bati se ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo M23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro. Uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero, ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo M23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Namakuru agezweho none yemeza neza ko umutwe wa M23 wongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi zari zagerageje kwambuka, ariko biza kurangira bizibanye ibibazo mu bice bitandukanye. Ingabo z'u Burundi zagiye zambuka ndetse zitanyuze ku mupaka usanzwe uzwi kugira ngo zize gutungura FC M23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza, ariko nanone ahitwa Nyamaboko ndetse n'ibindi bice bitandukanye habaye imirwano ikomeye cyane, aho ingabo z'u Burundi zongeye gukubitirwa hareba inzega. Benshi bagiye bavuga neza ko hagaragaye imirambo y'ingabo z'abarundi mu mugezi wa Ruzizi nk'uko benshi cyane babivuga. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi byagenze bite ngo bisange baguye mu mutego wa FC M23 nk'uko bigenda bitangazwa, ndetse benshi bakaza kugenda bavuga neza ko ari akaga gakomeye cyane kongeye kugwira izi ngabo. Namakuru agaragaza neza ko izi ngabo zari zimenyereye kwambuka zikagaba ibitero shuma, ndetse ibitero byagiye bizengereza M23 mu bihe bitandukanye. Kuri ubu ngubu kandi M23 yaje gukurura amakuru ko hari ingabo z'abarundi zigiye kongera kwambukira ku mupaka wa Panya, aho bambuka uruzi bakaza kugaba ibitero kuri M23 bayiturutse inyuma. Ibyagiye bizengereza cyane ibyabaye kuri aba ngaba rero byo bisa nkaho bya wa mugani wa bwa bushwiriri, bamwe baguye muri uyu mugezi. Imirambo abaturage bayibonye kugeza kuri ubu ngubu, imirambo ireremba mu mazi. Bamwe bakavuga neza ko iki gisirikare kandi cya M23 cyafasha abasirikare batandatu b'u Burundi, abandi nyuma yo guhangana bahise bongera barambuka mu buryo butari buboroheye. Hari n'abatwawe n'uruzi nk'uko benshi bagiye babivuga. Ni inkuru yababaje cyane igisirikare cy'u Burundi, ariko nanone biza kugaragara neza ko M23 yongeye kugenda itanga isomo rikomeye cyane iri kwihanangiriza izi ngabo z'u Burundi. Namakuru atugiraho rero aturuka neza mu madefense atandukanye y'ingabo za FC M23 murare ni yose, ndetse abasore basa naho bari kubyina intsinzi nyuma y'uko izi ngabo z'u Burundi zari zarabazengereje zambukira mu mipaka ya Panya cyangwa se shortcut, aho banyuraga ntibaze kunyura mu mujyi wa Uvira, ahubwo bakaza kuzenguruka inyuma kugira ngo M23 baze kwitesha umutwe, bayituruka inyuma bayirase, ndetse n'abaturutse imbere batangire kwa advancinga maze base n'abashyize mu ruziga. Ibi ntabwo byigeze bibahira, ibi kandi byabagoye cyane kuko baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Aba basoda b'u Burundi biza kurangira batakaje abasirikare benshi cyane, ndetse n'imivuno yabo n'uburyo bakoreshaga bwamaze kuvumburwa. Namakuru agaragaza byinshi cyane mu bimenyetso bivuga neza ko aba basirikare b'u Burundi kandi atari ubwa mbere bari banyuze muri bice, ariko kongera kwashakira inzira bisa naho bizagorana bitewe n'uko FC M23 yo yamaze kugenda ibereka neza ko yamaze kubata
tayari mu bice byose. Nanone reka twisubirire ahitwa Bijombo muri grupoma ya Bijombo. Ibi ni ibiki byahabaye? M23 yongeye kwihanangiriza icyitwa Wazalendo. Aba Wazalendo benshi cyane bari bafashe umwanzuro wo kwa advancinga bakaza mu bice M23 ikontorora, ndetse bari bafite n'intwaro nk'uko bigaragara zisa naho ziremereye, ndetse izi ntwaro bavuga neza ko arizo zabongoje. Bigira inama yo kugaba igitero ku birindiro bya M23 baturutse hano muri grupoma ya Bijombo. Aba ibyabayeho babaye nk'abakwiswe n'inkuba neza. Inkuru itugira hiravuga neza ko abo Wazalendo bacucumwe ku buryo bukomeye cyane. M23 isa n'iyari bafitiye inzika kuko baje basheringa ndetse barasa ku buryo bukomeye cyane urufaya rw'amasasu mu birindiro bya M23. Abo Wazalendo bari bafite imbunda ziremereye nk'uko bigaragara, ndetse benshi bavuga neza ko iki ari kimwe mu bitero bikomeye cyane Wazalendo yari yakoze, ndetse igikoranye imbaraga z'umurengera. M23 nayo mu kwihagararaho yafashe imbunda ziremereye cyane zo mu bwoko bwa BM isheringa aba Wazalendo, dore ko bari bamaze kurenga umurongo utukura, bamaze kwinjira mu defense za M23. Ahangaha rero aba Wazalendo bapfuye ntabwo turamenya umubare wabo, gusa imirwano na n'ubu iracyakomeje, haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ndetse iyi Bijombo kandi ikomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane. Mbibutsa neza ko ari naho hiciwe umwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo umusibejo, ubwo M23 yakoraga operasiyo ikomeye cyane, maze n'umusirikare wangura ukomeye cyane akaza kuhagwa. Bijombo M23 isa n'iyamaze kuhametiriza ku buryo budasanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ndetse n'ababafasha, kuko biri kugenda bigaragara mu magurupoma ndetse n'amateritwari atandukanye. Reka twigire Iminembwe hakomeje kuvugwa ibitero bitandukanye, nyamara bisa nkaho Iminembwe hazarimburwa, nyamara bisa nkaho M23 itaza kuba muri ibice. Iminembwe ndetse n'ibice bya Mikenke bibarizwamo abanyamurenge, aha hose haba haramaze kurimburwa nk'uko byari byapanzwe. Ubundi bivugwa neza ko hariya mwabira bice hari harapanzwe kuzagirwa training wing, cyangwa se aho abasirikare bitoreza. Abasirikare kandi bikavugwa neza ko ari ingabo ngo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa wari waramaze kunoza umugambi na Kisekedi ko azahagira aho ingabo ze zitoreza, ndetse akahagira na hedikota amadefense akomeye cyane, ngo maze akaba ariho bazahagurukira bajya gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero M23 ndetse na Twirwaneho ikomeza kugenda irwana kuri gakondo yabo, bisa nkaho bakomeje kugenda bahahagarara ndetse bakaburizamo ibitero bitandukanye. Umunsi ku munsi izi ngabo zihangana n'ibitero bitandukanye biturutse mu bice bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 itaza kuhaba ngo ifashe aba basirikare batwirwaneho. Biba bisa nkaho barangiye neza kuko ntibari bafite ubushobozi bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta kiba gifite ibikoresho karabutaka. Inka zabo zari ziri muri ibice, ndavuga abaturage bo mwibi bice, inyinshi zagiye ziraswa, ndetse dore ko na drone yagiye igaragara irasa mu nka z'abaturage. Abaturage kandi bakavuga neza ko Wazalendo zagiye zibiba inka ndetse zikajya kuzirya. Ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi byagiye bituma abanyamurenge ndetse n'abandi bagaragaza ko bari gukorerwa ihonyabwoko ndetse n'iyicwa rubozo. Ibi kandi bigakorwa n'igisirikare cya leta. Ibyo benshi cyane bagiye barenza ingohe, nyamara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu isa n'iyamaze guhaguruka, ndetse isa n'iyamaze kugenda ishyiriraho sanctions Kisekedi ndetse n'ingabo ze, nuko bitarajya hanze. Imyanzuro ikomeye cyane y'ibyavuye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi, benshi bakomeje kugenda bayinuganuga, ariko bavuga neza ko Kisekedi nta mahirwe yigeze ayigiriramo na makeya, ahubwo M23 ariyo yagiye ihabwa agaciro, ndetse nyuma y'uko Kisekedi yari yagiye agerageza kugenda ashobeka abeshya amahanga ayabwira ukuntu M23 yamaze abaturage, nyamara bisa nkaho aba bashinzwe amahoro ndetse n'indi miryango yagiye yikorera supervision ndetse na controle kugira ngo aze kureba niba koko ibyo Kisekedi avuga ari ukuri. Nyamara baje gusanga Kisekedi abeshya ndetse ari umunyamanyanga, byatumye mu masezerano y'amahoro Kisekedi atarahawe agaciro cyane, ndetse bisa nkaho yafashwe nk'umunyabyaha. Makuru agezweho none yemeza ko umutwe wa SM23
warekeye aho kubembekereza ndetse no kwinginga leta y'u Burundi. Amakuru atugera aravuga neza ko drone ya mbere y'igisirikare cya F23 mu buryo burofisiyeri yamaze kwerekeza ku birindiro by'ingabo z'u Burundi neza hakurya, aho bivugwa neza ko hari guturuka izi drone nazo ziza kurasa M23 mu birindiro byayo. M23 ifata umwanzuro wo koherezaho drone ya kamikazi yazengereje ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'abarundi, kuko bari bazi neza ko M23 itaza gutinyuka kuza kwambutsa umupaka ndetse ikaza kurasa kuri ubutaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi yemeza neza ko leta y'u Burundi yamaze gushya ubwoba ndetse yamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Ni mu gihe benshi bagiye babwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ibi ngibi ari gukora byo kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo guhangana na M23 bishobora kuzamukoraho, ndetse izi nyeshyamba zamwiyeretse nkaho zigira discipline, umunsi zizamuhinduka zizamurasa ndetse zagiye zimuburira zimwibutsa neza ko ibujumbura ndetse na za Gitega ari hafi cyane uturutse kuri uyu mupaka. Ibisa nkaho bamubwiraga neza ko nabo bashobora kuharasa, ndetse kuko M23 ifite imisozi itandukanye yo muri ibice by'inkengero za Uvira ndetse n'ahandi, benshi bakavuga neza ko byayorohera. Aha rero niho Tshisekedi yakomeje kuba asa n'ushyira mu mutego ukomeye cyane mugenzi we perezida w'igihugu cy'u Burundi Felix Tshisekedi, kandi akaba akomeza kugenda amuhatira ndetse anamwereka uburyo bwo gukorana ngo bushya, aho bivugwa neza ko abasirikare b'abarundi ngo bashobora kuba bagiye koherezwa noneho ku butaka bwa Uvira ari ibihumbi n'ibihumbi, nyamara benshi bakavuga ko n'ubundi abagiye baza nta musaruro udasanzwe bigeze batanga. Ibi rero biragaragaza ko benshi mu barwanyi b'umutwe wa M23 bagiye bakomeza kugaragaza ibimenyetso byerekana neza ko basa naho batakinginga ndetse basa naho batagishaka kumva amabwire. Ni mu gihe benshi bababwiraga neza ko uwashaka kurasa ku gihugu runaka bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. M23 iravuga neza ko nta ngaruka zidasanzwe yiteze kurusha izo yagiye igira ikiva muri uyu mujyi wa Uvira. Kuri ubu ngubu abasirikare b'u Burundi bivugwa neza ko bakomerekejwe n'iyi drone barenga 20, abapfuye ni 3 nk'uko amakuru aturuka hakurya ku butaka bw'u Burundi bitangaza. U Burundi bwatangiye gushya ubwoba ndetse benshi baravuga neza ko M23 ubu ngubu igiye kujya ikubita ndetse haditanka ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi ziba ziri gufata umwanzuro ndetse no gupanga imipangu yo kuza kuri ubutaka bwa Uvira. M23 bikoze mu gihe hari drone zigera kuri 3 zari zamaze kwigabaho ibitero zihagurukiye kuri ubutaka bw'u Burundi, aho yahise yohereza iyi drone ndetse itunguranye cyane cyaje gutuma inaza kugira ingaruka zikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Hakurya rero ibujumbura biravugwa neza ko amazi atakiri yayandi. Ibujumbura haravugwa pressure n'igitutu gikomeye cyane mu nteko ishinga amategeko, haravugwa kandi ubwoba bukomeye cyane. Aba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko yamaze kuhindura abarinzi bose b'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko. Aha hose hari abarinzi bashya ndetse niwe mu rugo byamaze kumenyekana neza ko yahinduye nibura 80% by'abamurindaga. Ese Tshisekedi yaba yamugiriye inama yihe? Benshi baravuga neza ko umujyanama we mukuru Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamubwiye neza ko kuva atari kwizera bamwe mu bamurinda ndetse nabo bayoborana by'umwihariko inzego za gisirikare, akwiye gukora amavugurura mashya kugira ngo ibyitwa kudeta cyangwa se kumutembagaza ku butegetsi bize kugenda biburizwamo. Ni mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwe yagiye yivugira neza ko abo bayoborana ngo ari indyarya, ndetse akabivuga mu ruhame, akavuga neza ko ndetse benshi bagiye bacura imigambi yo kumutembagaza ku butegetsi. Ibi kandi nibyo bikomeje kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane, ndetse akaza kugenda akora amavugurura ndetse n'impinduka zikomeye cyane muri iki gisirikare. Kugira ngo murabizi mu minsi ishize yakoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare, aho yagiye agaragaza ko hari abasirikare yakuye mu nshingano ndetse abandi akabasimbuza abashyashya, nk'uko benshi bari bavuga ko ibi byose ari kubishyirwa ku gitutu kuko amakuru yamaze kugenda ajya hanze. Ibi kandi yabitewe n'igitutu, aho bivugwa neza ko bari bamaze kumushinja urupfu rwa Minisitiri Gabi wishwe mu minsi ishize. Inkuru ko arayibabwiye, abenshi bakavuga neza ko yishwe ku kagambane ka perezida w'iki gihugu, bitewe n'uko uyu minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho yari afite menshi mu mabanga y'uyu mugabo, ndetse akaza kugira ubwoba ko azamushyira hanze. Ibi byose byagiye bihurira kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi, ndetse benshi bakavuga neza ko atanorohewe n'uburwayi muri iyi minsi yifitiye. Ibi byose bikaza gutuma ataryama ngo asinzire. Hakurya mugenzi we ndavuga Tshisekedi nawe ntabwo yorohewe nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda isa n'iyigarurira amahanga, maze bakaza kugenda bayumva
kuva mu gihe Tshisekedi we yari yaragiye yifatikanya na bamwe mu bayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakazenguruka amahanga yabo Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bagenda bababwira neza ko 23 ari umutwe wazengereje abaturage. Nyamara mu gihe bamwe mu bayobozi batandukanye yaba bo mu nzego zitandukanye ndetse na UN bagiye basura ibice 23 kontrola bagiye bagaragaza ukuri kwa nyako ibyatumye Tshisekedi amahanga mutakariza icyizere. Kuri ubu ngubu M23 isa naho iri kwibere ku buryo budasubirwaho. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko iki gisirikare cya M23 hubwo bazajya kwisanga basange nicyo cyanditse igisirikare cy'igihugu, ariko benshi bakaza guca amarenga ko ikirwa balkanization gishoboka ndetse ibimenyetso byatangiye guhagaragara neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuzacibwamo kabiri ndetse n'igihugu kigacibwamo kabiri maze Kivu Republic. Ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara. Amakuru atugeraho aravuga neza ko nubwo ibitero bikomeje mu bice bitandukanye ariko M23 isa nayo itarafata umwanzuro wo kwinjira mu mujyi wa Uvira nk'uko benshi bagiye ba breaking izi nkuru, ahubwo yamaze kumanuka nibura ibirometero 2 aho yari iri mu misozi isa naho iri kure y'umujyi wa Uvira. Ibi rero nibyo byateye ubwoba ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo batangira kugenda basubira inyuma. Ababonye izi ngabo zisa naho zihunga ariko zigenda gake kaje zisubira inyuma zicunga muvumo ya M23 niho bagiye bavuga neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, ariko mu by'ukuri ntabwo zirinjiramo ndetse biragaragara neza ko hashobora kuza kuba andi mategeko n'amabwiriza mashyashya, kuko kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira bisa nkaho M23 byo yamaze kubyemererwa. Ahubwo benshi bakavuga neza ko iri kugenda ireba uburyo ishobora kuzafata uyu mujyi hatabayemo imirwano iremereye cyane izahitana abaturage. Uyu mujyi urimo ingabo nyinshi cyane zitandukanye ahashobora kuzabera imirwano itarigeze ibera mu bindi bice. Ni inkuru zigezweho nonaha benshi bakomeje kugenda bavuga ibijyanye n'umutungo w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaza kuwuhuza nuko wakomeje kugenda unyerezwa n'abantu bivugwa neza ko bafite inyungu muri iyi intambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Wazalendo, aba bose bari gufasha iki gisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru zigezweho amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 nyuma yuko twababwiye inkuru zemeza neza ko bari bamaze kubona inzira inyuzwamo zahabu zikurwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo zikaza gukoreshwa nk'igihembo, Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto ahemba perezida w'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kumushimira ko yamuhaye abasirikare bakomeje no gupfira kuri imirongo y'imbere ku rugamba. Ibi ndabikubwira n'inkugerera mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana hamaze kumenyekana amakuru neza ko M23 izi zahabu yakomeje kugenda izitega ndetse bikavugwa neza ko birangira izishimuse. M23 yongeye gushimuta zahabu bivugwa neza ko ari ikamyo hafi yari yicagase. Amazahabu bivugwa neza ko akenshi iyo tuvuze zahabu aba ari amabuye y'agaciro muri rusange, n'amabuye y'agaciro bivugwa neza ko arimo koruta ndetse na gasegereti nk'uko bigenda bigaragazwa. Ibi kandi bikaza gushimangirwa n'abarundi ngo bamaze kuvumbura neza ko perezida w'igihugu cyabo yagiye ahabwa zahabu inshuro nyinshi maze akaba yaramaze kwigwizaho imitungo. Bivugwa neza ko afite inzu y'akataraboneka i Buruseli mu Bubiligi, aho benshi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo akomeje gukorana idiru zikomeye cyane na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko akaza kubikora mu nyungu ze. Nibi ndabigusobanurira cyane, ndakubwira byinshi cyane bigezweho kuri iyo operation M23 yongeye gufata izahabu nyinshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ariko kandi benshi baraca amarenga bavuga neza ko M23 ikomeje kugenda itega imitego ndetse ahishimuta bimwe mu bikoresho ndetse byifashishwaga n'ingabo z'u Burundi. Kuri ubu yaba yageze kuri izi zahabu amabuye y'agaciro. Ibi ndabikubwira kandi wumva ikimwaro ndetse n'igisebo ndetse n'igihombo gikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Yves Ndayishimiye. Bivugwa neza ko yamaze no kwibikaho umutungo utimukanwa, inzu akataraboneka mu gihugu cy'u Bubiligi. Ese ashaka kuzahungirayo, ashaka kwimukirayo? Ibi byose turabigarukaho. Nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba amasasa aravuza ubuhuha mu bice bitandukanye, Mikenke, Minembwe, Puwezero, Bijombo ndetse na muri Plaine de Ruzizi. Aho hose ndakubwira ibiri kuhabera byagenze bite. Amakuru atugira haravuga neza ko nyuma y'igitero gikomeye cyane kibasiye ku kibuga cy'indege cya Kavumu mu by'ukuri gisanzwe gikontorwa na M23, igisirikare cya leta ya Kongo cyafashe umwanzuro wo kuhagaba ibitero. Bivugwa neza ko byari ibitero bigamije kuba byakangiza ku buryo bukomeye cyane
ibikoresho FCM23 ifite kuri iki kibuga cy'indege nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Byaje kugenda bite kugira ngo iki gisirikare cya FCM23 gihangane n'ibi bitero, kuko havugaga amakompura menshi cyane ndetse amasasu y'imbunda ziremereye cyane yumvikanye ku munsi w'ejo ikavumo ku kibuga cy'indege. Ibi ndabikubwira, reka mbanze nkubwire neza ko nanone inkengero z'umujyi wa Uvira nk'ibisanzwe ibiturika byo bisa